Petar Petrović Njegoš, Slobodijada, pjesma 10. O boginje pjesnopjenja, Apolona područnice, koji hluče svjetlosjajne, naglas lire često teku, sjajnu zraku, barem malu, u moj uma hram pretavni, otpravite i bjesnite da njegovo predstavljenje ne obija po mračnosti, ka krilata hitra tica, kad bez očih vječnim mrakom leti tražić neprestano, viđet sjajno lice Feba, s vašim nježnim, umnim vjetrom odženite gustu tamu, sa zjenice moje umne, dajte glasak barem mali, mukloj mojoj slaboj liri, da ga srpsko uho čuje, gdje srpskih vitezova hnjina djela besamrtna glasi, poje s iskrenošću, tek što trudna crnogorska bješe mišca krv prestala, na Megdane s Turcma liti, za slobode sjajno ime, tek što bijehu jatagani, sjajni mači i anđari, od krvi se crne turske očistili i otrli, i jarosni ulećivat u bojničke prsi turske, nekoliko ostavili, dok evo ti nove sile, novog čuda nečuvena, a jakčio bič svijetu, duha Atila Aleksandra u svojemu rodi sinu, koga Gala duh nemirni k sebe uze i prigrli, i metnu mu vlastoljubnom svojom rukom svoju krunu na glavu mu krvožednu. Bonaparte mača zamah, sve Evrope krunonosne, trone gorde i prestole u vitešku krv zadavi, sve njih krune sa grabljivom rukom Pariz k sebi uze, te ih turi na ponosnu vladaoca svoga glavu, ali tvrdu tronu slave slavljanina mišca ne da pokleknuti ni padnuti pred Parizom nad Utijem, već gdje gođe sin slavenstva sa slobode rodnim duhom pofaćaše i disaše, sud mač goli protiv Gala, nenasita, zavidljiva, iz nožnice svoje trže i bojeve krvolitne na sve strane s njim zapali, svojom mišcom bojoljubnom, dok se odjednom pomoliše ispram srpske gore crne, skite hitri galebovi na Neptunska sjajna polja, koji jema nepostojni eol bješe brza krila raširio, rastreptio, da se brže stanu s braćom jednorodnom slavljanima. Ćerat Gala pleme gordo, tek viđeše Crnogorci da im sjever glava skicka, sa pomoću ide ćerat prelakoma čovječestva, strašna vraga nenasita, odma brže sa granicah polećeše ognjevito, na primorske 6 gradovah nasrnuše Sokolovski i s pomoću bojeljubne rodne braće Primoracah, sve 6 brže s krvolićem na jurišu osvojiše i protivne neizbrojne, vrhom svoga ostra mača, vojske mnogo i glavarah, izgubiše, posjekoše, a ostaci iz gradovah spasoše se stidnim bjekstvom put Raguze drevne znatne, u taj doba stasa flota u Konavla dična ušće, gdje omeđi boke slavne i Raguze svakom znatne, Adriatik lomi svoje, sa jarošću uskipljene, vale mračne i bregove, je li više oćutila u minuti toj radosti Jakovova duša sveta, kad Josifa pozna sina, nego hrabra crnogorska, kad Olega, Svetoslava, pravunuke, prapotomke, rodnu braću Ruse viđe, gdje sa njima svoje znake i oružje gromko sjajno diže bokom Dalmacijom, ćera toga koji dugi lanac tvrdi načinjaše da Evropu zakuje, tek se ruska, crnogorska, nepobjedna vojska smješa, Ilirije brže duka, 30.000 vojske posla, sve Francuza izabrana, a Delgoga pred njim, vješta generala i ratnika, Crnogorce s vrućim bojem da užene u njihove tvrde gore i predjele, a rusijsku vojsku hrabru, koje malo čistom bješe, da sa suha kraja zajmi u njihove gromonosne, niz široko more lađe, po Marmonta vlasnu glasu, pade Delgog silnom vojskom na debeli dugi brijeg među Bokom i Raguzom, a rusijska crnogorska vojska stanom bješe pala blizu grada od Novoga na Široka, Sutorine, ravna polja i Cvjetna, koji krute tvrde prsi neprestanu borbu čine i pobjedu održaju nad jarošću okeana. Tek protivne dvije sile jedna drugu vidješe,
Obije se okrenuše jedna hitro protiv druge i u sredu krute gore jarosne se sastadoše. Boj se prosu iz redovah, kako munja iz oblakah, Crnogorac k zemlji pade i valjatni ruski jeger, a Francije sila krenu da pobjedi i prodere, kad se svuđe naučila. Al slavijanska vojska ne da lasno vijence s polja bitke protivniku odnijeti, iako je manje bješe, već se bije preodvažno i francusku krvcu lije, dok slavijanski gromi s mora zaplamćeše put Francuzah, a glas Rusa Crnogorca ujedno se hitro sali, ura juriš napred muški, sva slavenska sa viteštvom raspaljena vojska krenu, put Francuzah sa jarošću, ne bi kadra mišca Gala održat se krvolitnu polijetu slave mača, već ustupi pobjeđena s krvolitna polja bitke, a za njom se pušti hitri Crnogorac, boju vješti kroz raguska duga polja, guste šume i potoke, tu Pariza neizbrojni sin pogive i krv proli, od slavenske bojne ruke, se oblasti Dubrovačke prikloniše gordo svoju pred ostrotom plamna mača i osjenkom gromorodnom, od barjaka Rusa Srba, cavta drevni na jurišu sa krvljenjem osvojiše, kada Delgog viđe hrabri da Slavjanin ne ustupa, no jednako njega goni i francusku krv prosiplje, prepade se da Bergata krijepost tvrdu ne ugrabe, kojeno je Dubrovnika glava i štit gromometni, pa pohita s njojzi brže su vojnikah 2000, te se u nju sakri tvrdo branit sebe i vojnike i Raguze glavna grada. Kad Slavjanin prozorljivi pozna Gala hitru miso, svu Francije drugu vojsku ugna bojem u Dubrovnik, pa poleće 3000 crnogorski izabrane i jegerah 600, te na Bergat i Delgoga udariše neustrašno, al se vješti vojskovođa su vojnikah 2000 ne da lasno gradu primać, kamoli ga osvojiti. Već se topom ognjedišnim i oružjem drugim brani vješto, hrabro, besamrtno. No može li ljudska slaba sazidati ruka krepost koja će se održati pred viteške prsi slave? Crnogorci i jegeri juriš složno učiniše i šanceve prve tvrde koji bijehu štit tvrdinje s mukom teškom i sa krvlju osvojiše i oteše. I 1000 vojske hrabre i glavarah posjekoše, al se Delgog sa 1000 iz krijeposti muški brani, no ni krijepost ni odvažnost ne mogaše njega hrabra oslavenska mača skriti, već je grada brže sjenkom ratonosni barjak slave prekri krilma i osjeni. Delgog smrtnu slavu dobi s golom sabljom u rukama od šarice crnogorske, a njegova listom vojska u trenuće posta hrabra ruci slave robom grobom. Tek slavenska jednorodna uze vojska nepobjedna grad Bergata na jurišu i u njemu protivničkih 30 topah ubojnijeh, onda tope hitro brže namjestiše, obratiše put gordoga Dubrovnika, s jedne strane vožd Vjazemski i vladika Petar hrabri Dubrovnika staše biti ognjenosnim gromovima, s druge strane Senjavina, mora vladac, mora vitez, sipje na njeg morske grome, neprestano ječne, strašno oku uhu svrtnu bješe gleda to, slušati kada topi morski gorski bijehu duge ognjevite, u jednome dugu kolu izmješali i salili i ognjene njine rijeke, kad pučina u debelo svoje sinje ogledalo, pola više, pola strašnje, ljudsku oku kaževaše i od dima ognjenoga, što se biješe podigao od glasita topa puške od varoši Dubrovačke, koju biješe Crnogorska u pregonu s Francuzima upalila hrabra vojska, plam se jednak neprekidni biješe s plamom sveza krugom, oko tvrda Dubrovnika, glas 1000 hratne djece, dnevno, noćno čujaše se od juriša od obrane, već topovska jaka zrna bijehu zide tvrda grada iz temelja zaljuljala i kumbare ognjekrilne grad plamena nasukale, već žitelji vojska gradska bijehu teškom glada smrti nestavati počeli i grabice oko jela, kaplaninski nenasiti ljuti vuci i zvjerovi, kada mršu jedno drugom iz jarosne ruke grabi, glas se svuda već mogaše među vojskom i građanima od predaje čuti jasno,
da nestasa u mah isti razjareni Marmont Duka su 20.000 vojske u pomoći Dubrovniku, kad slavenska vojska viđe Dubrovnika krepku pomoć, nasusret joj brže posla 5.000 srpske vojske, a ostala s Ruskog mosta grad Raguze u strah držat. 5.000 crnogorske sretoše se bojne vojske. Sa Marmontom i s Francuskom na rijeke Crnu mostu tek se staše, boj se rodi, Francus s jedne, Srbin s druge strane, oganj živi usu. Rijeke se brže struje, bistre s krvlju izmješaše i crvene staše teći i od mrtvog ljudskog trupja stade hitre vale lomit. Boj 3 dana sve jednako neprestano plamće ljuti, s dva brijega rijeke bistre, preko nje se neprestano dva protivna gusta dima upirahu, nadlećući na njihova puškorodna, smrt noseća hitra kola, dva oružja, treski klepet, potresahu ustrašenu trmotečnost vode ladne, tere strahom obuzeta, prekidaše često ista prirodnu joj tečnost činit, između dvije ljute sile, između mnogo mrtva trupja, ispod strašna plama dima, koje ratnik na ratnika sa jarošću izlivaše, nego sila vješta hrabra preodolje i prodrije preko duga mosta rijeke, s mnogo krvi na jurišu, manje čislo vitezovah, gore crne povrati se k svojoj vojsci kod Raguze, ali opet slavom ratnom, te joj kaže da s Marmontom mnogo hrabre vojske ide u pomoći Dubrovniku, nego da se brže vojska sva njihova umah skupi, da Marmonta sretu bojem krepke mišce Slavenina, vojske ruske crnogorske 10.000 u red stade, te kod tvrda Dubrovnika dočekaše grozna Duku, Ilirije i Raguze, ali njegovu jarost ljutu zaustavit ne mogaše, već on silom neustrašno udri, kinu i navrije, a vrata se Dubrovnika otvoriše, tek viđeše da im ide pomoć mnoga sa njihovim gordim vlacem. Crnogorska ruska vojska izmače se i stan metnu na visinu debeloga poznatoga bojna brijega, da Francuze iz gradova poizvuku i izmame, kako Marmont viđe gordi da ustupi sin Sarmata, ne stavi se da ga mami, no pomisli da ustrašen hoće bježat bez obzira pred oružjem njegovijem, te se s vojskom iz gradova, stopovima i s Zahirom, kako mračni oblak johnu i na tvrdi stan slavenski, razdraženi pobjede bojnom slavom, koju mnjaše da će maču slavenskome uzet s vrha prirodnu mu rupi svake strane snažno, a slavenski neumorni hitri orli sokolovi, koji vijenca viteškoga s glave puštit nigda neće, dok u rana ime traje Marmontovu silu gordu, raskrhaju i posjeku, topovah joj 10 uzmu, Francuz travljen i ustrašen od mišice Slavenina sa Megdanskog polja umče, Vitaljinu selo malo u bježanje, isti prođe sve ginući krv lijući, na visoko vuče ždrijelo, oprije se gordi opet Slavjaninu nepobjednu, tu ka igđe boj krvavi plam oružja sa jarošću, uždi ruka slave, gala, dimu, plamu, u tom boju upornome, sjem ostale vojske pade Uskoković stano vitez, vojevoda od Nahije, imenosne lješa hrabra, zete ravne vojevode, Crnogorci kad viđeše da im vitez i vojvoda od Francuza ruke pade, uvređeni napadoše s ostrim gvožđem u rukama na redove gala čvrste, Francuska se njih viteštvom sva zabuni hrabra vojska, te smućena bježa trže pred slavenskom rukom brže, slavenski je mač sječe, dok je mračne noći ruke u debelom mračna svoja skriše njedra i osjenku. Crnogorci noćno sebe stan saviše na fratarsko ravno polje kod Dubrave, a spored njih ruski soldat podaleko krajem mora, nego Marmont i Loriston, Sovjet hitri tajno spletu, da krijući s vojskom udre na stan vojske crnogorske i vladiku hrabra njina, ne bi li ga iznenada, kako smeli, rasprštali po savjetu i po planu. Dva prevješta generala udariše s vojskom svojom na ratnike gnjezda srpskog, al Francuzu sve za fajdu, jer još sunce 6. sahat hoda svoga ne bijaše preh Urana učinilo na zefirna hitra krila, a Francuz se opet malo s upornoga polja bitke sa svom silom natrag vrati i tu njemu mišca srpska na ravnomu polju uze 6 barjakah, 6 topovah, 800 ratne džece, oficera i soldata, jednoga hrabra umna vojskovođu generala,
ali opet oko Penje, Marmont, Duka i Loriston spram slavenske dvije vojske, Crnogorci i Rusaci noćno oko svoj digoše, na moru se Rus odveze, Crnogorac stan izmače, spored grada od Novoga na kameno hrabro selo, to sve navlaš hitrost vožda slavenskijih sve činjaše, da Marmonta dalje s vojskom od Šancevah i gradovah priodmame i odvuku, da se njima šire bude i uduže s njim ćerati i da vojske oba dvije vide uprav bez krivenja u gradove i Šanceve, ko će polje odbijenja ostaviti i uteći, al Slavljanin gordu galu, ali ovi njemu hrabru, Marmont glasni i izvjesni, komu sjajni mač i kopje u rukama bješe, dao car Francije svijetu grozni, da sa njima vijence slave na Megdanska polja bere, da pod njima hram Galije vječno, slavno, besamrtno u ljudstvama traje živi, tek Slavljane pored sebe u stanove ne uviđe, krenu vojsku da ih traži, da ih goni dok ih mogne, sviteškijem okom uzret, brzo prispje na izvjesna sutorine bojem polja i na njima srete hrabre 2000 ruske vojske, kojano se biješe digla da ga mami i privlači kod okola Crnogorske, kojano se biješe divno uredila, namjestila da s Francuzma krv prolije nepobjednu rusku vojsku, gala sila odsvud stište i oklopi redovima. Al prirodna hrabrost Rusa sa oružjem u rukama listom pade, no pošteno od Marmonta neizbrojne vojske vješte učne boju, Rusa hrabra što preteče, to Francuskom umiveno crnom krvlju povrati se sve ranjeno i umorno u krijeposti Novskog grada. Marmont noćcu prenoćio na sutorska polja duga, pa sutradan tek zaplamće iz bezdanah istočnijeh lučesipni titan bistri i životnoj tvari smače sa magnetom svojim sjajnim, trepavice sa zjenice, a rataja mirna zivnu da veselo važni posa na cvjetne plodonosne njive polja savršuje i ratniku mač pripasa i na ramo kopje pripe, glas muzike i doboša razasu se u okolu zapadnjega kraja zmaja i uzvija vojsku bojnu sa hrabrošću raspaljenu, doklen vojsku generali, oficiri i glavari najaviše svukoliku put srpskoga stana hrabra, nad kojijem barjak ratni vijaše se i pucaše sa hitrinom boja željnom, kad vladika i glavari vidiješe tamnovidne i kapeta Huga drevna praunuke hrabru djecu, gdje su pjevcu svome gordu sa jarošću raširili obožana njina krila, onda srpske vojske hrabre hitru njinu drsku ruku na oružje postaviše, pa vitešku vojsci riječ govoriti zauzeše, svaki narod kojem prsi duhom hrabrim pitaju se za slobodu svoju dičnu i za drago otačestvo dužan, ginut krv je liti hrabrost prava doklen traje, ona čuti ništa nisko osebne, da niti hoće na njezine bistre uši, već dok živi slavom huči, kad nestane tad postane ogledalo pravo svijetu u kojem se duh hrabrosti, duh viteštva ogleduje potomaka ljudstva vječno, što će vi se primjer Grkah i Rimljana dovoditi, a sinovah Sarmacije, kojima besamrtno ime dade njina hrabrost, veće umne vaše oči obratite, pa vidite praotacah i otacah vaših dijela vječno slavna, koji ime i slobodu porodiše otačestvu u žvalice plavometne, sedmoglave Vizantije, iz prosute krvi svoje, njina hrabrost duh vaš neka slavom bojnom krepko digne na pobjedu na viteštvo. Istina je svijet znade da je Francuz hrabar i vješt bojevima i Megdanu i da ga je više brojem u 6 nego li nas, mi Francuza dobro znamo, on se k tome priučio da dobija i pobjeđa, ali i on zna izmaći gdje na čvrsti duh nastupi, a svjedoci toga evo neizbrojni ljuti boji koje s njima učinismo po Raguzi i po Boci sa Rusima našom braćom, a i sami neke pute sad nam treba posvjedočit našu hrabrost i viteštvo od otacah nasljeđenu, a i nama mnogo puta pokazanu proć dušmana u bojeve i krvljenja, boreći se za slobodu i za slavu srpskog gnjezda. U tome se na puškomet Marmont s vojskom javi gordi, Crnogorci brže mjesta za boj lična zauzeše i hitreno ognjesipni krem viteški izostriše. Put francuske sile grdne, Francuz hodom krotkim ide,
od doboša njegovoga i muzike hučne, glasne, koja duhu viteškome sve nekakvu slavu ponos obećava vještim glasom, samo priđe da on hita sraženiju krvolitnu, ječe gore iz utrobe i planine vijencenosne poskakuju krutim tijelom, u to svirke i muzike glas se jasni brže preli u puščanu jeku strašnu, Francuz rupi kao opit, dočeka ga Crnogorac, na plam puške dugoplavi, soba dvije hrabre strane, puška grmi na hiljade, soba dvije bojne strane, nalećuje ratni kitar, na ratnika sebe ravna, s noževima i sabljama i sa štikom bjelosjajnim, klepet gvožđa o gvozdiju, sa sipanjem ognja stoji, pa da vitezi jauče, drugi krvlju uskipjenom, hiti ruku mač skvasiti, o krvi mu protivnika, sve jednako besprestana, sve jednako bez odmora, dvije hrabre vojske ratne, bez odmora krvcu liše, od izlaska sunca sjajna do zalaska njegovoga, sve na jedno mjesto isto, jedna drugoj ne ustupi, sameg dana stopu zemlje, a kad sunca vijenac sjajni okeana zapadnjega sinje vode zagasiše, gala hrabrost ne bi kadra nenadmornoj mišci slave održat se ni uspjet, no pobježe stanu svome na sutorski ravni prostor, Crnogorac njega goni dok mu oka vid ne stupi. Tamna noć sa mračnim platnom, ter šarice gornje puce ugledati ne mogaše, već se vrati u stan prvi na kameno otad znatno, pa tek vojska srpska malo otpočinu i večera razlazu se od Novoga do Trebinja, grada drevna, pa ognjeve neizbrojne česte uždi i naloži da Francuza tijem ustrah viši metne i dovedu uz ognjeve staše pojat i viteška kola vodit, u kojima crnogorski sin od oca čuje prima svog pradjeda prošla djela sa viteštvom okićena, providljivi duh Marmonta uboja se i pomisli po ognjevima i pojanju i po zvečne puške glasu da Srbima pomoć dođe, pa naredi vojvodama da se priđe bistre zore s vojskom krenu ponajbrže, da si utradran boj krvavi tu Slavjanima ne čekaju, no da bježe priđe boja put gradova od Raguze, vojskovođe svoga vlaca sa veseljem poslušaše, jer ih bješe ljuto bojak srpske ruke ustrašio, pa pred zorom Sahat i po s vojskom bježat okrenuše, no to vjerna crnogorska iz glavice s kraj Francuzah opazila straža hitra, pa opali džeferdanom, a pokriče jasnim glasom, ko je vitez crnogorski, lacmanina sila mnoga, sva pobježe bez obzira, Božavi je tvrda vjera, prijevare ovdje nema, nego javi kako čavka, a evo je viđu čoče sa očima sprama mora, a ušima čujem zbilja, nijesu mi ogluhnule, gdje topovska kola škripe, a guruk će Francuz kroz nos. Nije ovo u snu more, već na noge sokolovski, da je listom istražimo, daleko njojzi bježat u čizmine, kao drva do žalosna Dubrovnika, s kraj ognjevah Crnogorac hitronogi sav otrča u počeru za Francuzma i na brijegu debelome u bježanje stigošega i za njim se otlen ćera od svanuća do mrcanja se jednako krv lijući i na crna jata Francuz krvav mrtav neprestano od slavenska mača pada, dokle njega grad Dubrovnik u prostrana svoja njedra sa gvozdenim ključem sakri i zaštiti od viteške Slavjanina ruke bojne, u ćeranje crnogorska vojska dobi neizbrojni od Francuza šićar mnogi, 3 barjaka, 7 topak i potrebe sve ostale, Džebahanu i Zahiru, što potporom vojsci hodi. Pošto srpsko pleme hrabro sa kamenskim ljutim bojem poukroti i ponizi duh Marmonta prenaduti, onda Krusma braći pođe u brodove gromometne, koji ošte neprestano plam ognjeni, izlivahu jabuke teške tučne, na ognjena njina krila pošiljahu neprestano na tvrdinje Dubrovnika, pa odmaha 3 slavenska vožda Sovjet umni čine, Senjavinja i vladika crnogorski Petar umni i vjazemski knez izvjesni da se flota digne silna put Korčule i put Brača i na druge tvrde grade po primorju Dalmacije, da ih slome i prifate i Francuza stravu ljudstvah,
da s hrabrošću iz njih gone flota brže po Sovjetu, na laka se diže krila, u nju vojska ruska listom i srbinske 3000, a ostala crnogorska bješ ostala boku čuvat od Marmonta nenasita i Raguske tvrde grade u tijesni zatvor držat, flota s vojskom teke dođe, brač Korčulu na jurišu, s bojem ljutim osvojiše, gdje i mišca crnogorska besamrtnu slavu dobi za hitrinu i viteštvo pred Rusima rodnom braćom, tek što vojska pod barjake dugokrile nepobjedne Romanova slavom kućna doma sjajna i velika, okrenu se dalje brati vijence slave sa oružjem po gradovima Dalmacije. U to vjesnik hitri stasa iz Petrova grada dična od slavenska skiptronosca, da je s Galma mir utvrđen, kojino je sva primorja Adriatik koja kvasi pod njegovim skiptrom dao, no slavijanska vojska da se svakak svome otačestvu vraća hrabra što skorije, da sa Galom više kavgu ne zameću ni počinju, bolje ljupcu glasta i mnogo bi žalostan i uvredan, al nemaše drugče činit, već se doma povratiše, Rusi k Rusi rodnoj zemlji, Crnogorac k Crnoj Gori, pošto stanak skiptronosnih na Tilzitski mir predade, Dalmaciju i Raguzu i Kotorsku boku dičnu pod željezna francuskoga pjevca krila preširoka, onda predjel Crnogorca susjedina lakomoga na granice svoje dobi, koje mira utvrđenje nigda sveto nije zvato, niti je drugo štogoć bilo, do prevare i hitrosti sa kojom se popravljao, kad mu gibelj gdje grozila, tek da ljevše prevarenu protivniku mrežu splete i kad svoju zgodu vidi da ga u nju prijevarom smrsi splete iznenada i svojim robom zovne, Pariž dade vlastnom rukom predjel boke od Kotora, Loristonu voždu umnu i Beltronu duhom hrabru, da oblasti boke drži pod Francije ratni barjak i da pleme crnogorsko, koje je niska, beščovječna i slobode nenavisna politika nenavidi i traktatma uvijek prezrije, gleda krvlju ili zlatom pokloniti pod Francije krvolitni grozni skipter, da se tijem krv Francuza glasno plati i osveti, koju mišca crnogorska na Megdane mnogu proli sa hitrenom rukom svojom, kako došli dva vojvode i gradove po primorju silom svojom napunili, stali želju vrhovnoga francuskoga vjencenosca ispunjati sa silama, najpred pleme crnogorsko prijevarom staše mamit, Luiđe mu pružajući ne bil kako za njih Galu ime slave i slobode dali hitru i prodali. Crnogorac obdareni od prirode sa hitrošću na to Galu odgovara, trebaju nam ti žutaci dok slobode u nas dvorje, a kad bismo ime njeno izgubili, ocrnili, nam ni život tad ne treba, a kamoli štogoć drugo, bez česa se lašnje može, za njih svašta možeš kupit od naroda gore crne, mesa dosta, sira, ribe, izjeradi svakojake, mrtve žive, stare, mlade, ptice svake brzoletne, što možete čut u svijet, a i neke što je svijet niti čuo, niti vidio, al slobodu glave dražu, ko spomene da kupuje, oni nama oči vadi, uživo nas srce bode, očima se našijema, on pretvori i kažuje u krvnički stupac krvi, najboljemu prijatelju, a kamoli protivniku, koji nama to spomene, slađe bi se krvi njemu napojio nego vina, nekakoga nemirnoga od šampanje i tokaje, Božavi je vjera tvrda, po 100 putah neprelomna, svi me čujte vi, Francuzi, ja poznajem vašu misa, o lisice prijevarne, ako ostavit to nećete, sastanka ni više nema. Na pazare trgovinom nego pušku posrijedi, pa bojeve sjutra brže među sobom da počnemo, na njih ćete vi poznati Crnogorac kako ljubi otačestvo i slobodu, kad Francuzi vidješe da im zlato ne pomaga protiv toga koga drži spram slobode zemljom mrtvom, onda tijem putom istim i još jedno pokušenje učiniše sa hitrošću od Raguze duka dođe u Kotoru drevnu gradu, te sa pismom prijateljstva na sastanak zovnu sebe, bojem slavne gore crne, nje vladiku i glavare, da im duhu srcu kaže s izgovorom gromoglasnim veličastvo, silu, važnost,
kojim grmi i slavi se bič Evrope, strah Azije, istrebitelj, prosvetitelj zemlje, carstva i narodah i Francije, područnemu Marmontovo krasnoriječje napunjeno figurama veličastva i viteštva i na jezik nešteđenje zlata, srebra, časti, čina, sebi jedna bagatela, namjerenja zapletena, pozna gala, srpska bistrost, pa mu na njih odgovara: Gospodine Duka, čuj nas, ne straši nas veličina, ni mogućstvo Bonaparte. Jer mi straha ne imamo od oružja ničijega, a kamoli od riječi koje vjetrom dođu, prođu, i priđe smo mi slušali gromoglasne prazne riječi koje glase ljudska usta, ka pećina kad bezumna nekakvijem vjetrom huči, da je strašno uhu slušat, po nje jeki bi se reklo da lavove i tigrove kroz jarosna ždere usta, a kad joj se na vratima drktajući poprimakneš, onda vidiš s udivljenjem da mušici najmanjojzi nije kadra vred učinit, a kamoli jačoj stvari, običaj je u Turakah ljude strašit, ka i u vas, nazivajuć svoga cara bratom sunca, sinom neba, namjesnikom nebovlaca, suncem pravde, padišahom i nikome nepobjednim, gromometnim šeginšahom, a kada se Turci s nama bojevima, gdje poigraj mi ih svuda, to se znade, slomi skraj i posjeci, što nam blago obećaješ, niti smo se s njim rodili, niti ćemo s njim umreti, mnogo blago čini čojka svojim robom, nevaljala i od žene te rđave, slabijega i gorega, u svašto mu pred očima smrt kazuje i predstavlja. On se straši bez zatvora, na slobodni vozduh dahnut, on kad vodom nogu skvasi, 6 groznica ufate ga, a mi, hvala jakom Bogu i ovome te običaj ovaj u nas postavio, od smrti se ne bojimo, jer je znamo svak će mrijet, najjači nam i najljući vjetar škode dat ne može, makar goli po njem išli, a snijeg je i grad nama, kad sjeće od proljeća, sve jednako dragi mio, jer po njemu nam je srne, jelenove i košute iz pušaka hlašnje biti, pa nas vidiš ka smo zdravi, a bez zdravlja i poštenja sve je ništa na svijetu. Gospodine Duka, slušaj, mi mišlja smo da nas zoveš za mirnoću i za dobro, kako naše, tako tvoje, a o tome kad nas zoveš, s Bogom ostaj, nesta zbora, trgovine i sastanka među nama i Francuzma, pa oružja imaš dosta, hajde k nama, ne pozni se da jedanput izvadite tu iz glave misa gordu, da ne muči vaše glave, tražeć njojzi zamršeni kraj, koji se neće naći bez krvava mača ruke. Mi smo Srbi bliži rati nego mira u 3 puta, su čime nas gođ zadiješ. Na sve smo ti svako doba odgovorit mi gotovi, počeš li nas prijateljskim dozivati tihim glasom, na njem ćemo odgovorit, počneš li nas puške glasom dozivati smrtonosnim, glasu će se nje odzivat srpska puška doklen traje, nego Duka s Bogom ostaj, Petar hitri i glavari vratiše se dičnu gnjezdu, a začuđen posahata osta Duka prozorljivu, hrabru duhu Crnogorca, pa razljučen i zataknut glavarima gore crne, pozva k sebe generale Loristona i Beltrona, pa im ljutim kaže glasom: brže silu okrenite koja vi je zato data, i mravinjak taj maleni koji se je sa slobodom podigao i opio, nek francuska noga ščepje i sa lica zemlje Istre, ko se ono usudio s nečuvenim spram nas glasom ime toga brukat hulit i njemu se podsmjehivat, od kojeg se mača ostra trese svijet poduranski, kapučina valovita pred vjetrovah vladaocem, od kojega 3 dijela drkte svijeta ustrašena, 4. mu robom služi, hrabri voždi načalnika poslušaše kako munja od gradovah primorskijeh, pokrenuše silnu vojsku put Viteške gore crne i sa silom brže bolje dosukaše na Brajiće, crnogorsko pogranično hrabro selo i valjatno, i živijem, no sa krvlju njega ognjem popališe, no glas hitro svud poleće kroz planine crnogorske, da Brajiće Francuz uždi, drugi ratnik
ne ima kade u boju tom potrčati, već šobani iz obližnjih slećeše se skorak brzo i sa željom ratnom naboj 300 njih udari na Francuza bojem slavna, boj ognjeni 3 sahata, 2 viteški protivnika, goneći se kroz Brajičke, opaljike i kućišta, se jednako produžahu, ne mogahu jedni druge iz mračnijeg meterizah iščerati ni prognati, u to 200 još bahnuše dične gore čobaninah i vatreno nasrnuše 500 crnogorske ratne đece na Francuza, trojestruke redove mu krvlju crnom uzmutiše, uzmućeni Francuz pleći tad obrati stidno bježat, a orlovi gore crne oblećeše njega gorda sa hitrinom njima rodnom po vazdašnjem običaju, dok u Budve grad maleni ostatak im puške mača učeraše, zatvoriše tu Francuza kolik igđe pred Srbina mišcom nički u prah gordim čelom pade i od dnevi toga strašna, krvolita i glasita, u kom gala namjerenje crnogorski mač prekide, bojevi se neprekidni upališe krvotečni među Francuzom i Srbinom po primorju pitomome, ali svakda gala sila pred hitrenom srpskom rukom spasenija sebe bjekstvom u tvrdinje i gradove od primorja nalazaše, neprestano od viteza krv tečaše kroz primorska sela, polja i dubrave, kroz varoši niz bedeme, dan svako i boj do podne sa Srbinom hrabri Francuz produžaše i vođaše, a od podne s njim se grli, pijuć kafu, čokolatu, mrko vino i rakiju, pričajući jedan drugom sa pohvalom ratna djela, svoga duha, svoje mišce. 6 godina tako međa crnogorska i francuska se jednako svoje znake sa viteškom krvlju kvasi, dok se rodi u besmrtne Olimpove vladaoce, božestvena vsemoguća volja misa i hoćenje uzvisiti rod Slavljana više ljudskog svakog roda, i dok suze krv narodnja i nepravda neizbrojna obratiše gnjev i ljutost Titanove šćeri svete na francusko pleme gordo, te ga spravi pod rusijski mač i kopije i strijelu, da slavenska mišca sveti krv prosutu rijekama pravog ljudstva po svojoj zemlji savoljubnom rukom gala, crnogorsko pleme hrabro tek što začu i razumje da Bonapart silu krenu pomračiti vječno sjajnu, unučadi Rurikove slavu nikom nepomračnu, tada brže crnogorski sokolovi nalećeše na gradovah 6 primorjem, s primoracah pripomoću sa ljudskoga mnogo mesa, sve 6 brže najurišu, od Francuza ugrabiše, opeta se sva Megdanska po Raguzi ravna polja, po prvome običaju staše crnom krvlju topit. Šancevi se svuda stari, mnogo tvrdi obnoviše, a mramorja smrtni znaci hiljadama staše nicat od Francuza i Srbina, no kad gordi skiptar kruna slave žedna Bonaparta pade u prah strmoglavce pred romanskim glomometnim i visokosjajnim tronom, i kada se skiptronosni Pariz gordi neprikloni savi glavom stopi svoga velikoga pobjednika Pavlovoga vjencenosna hrabra sina i besmrtna Pariz mira razrušitelj, mira posta obnovitelj, po pariškom miru znatnu Aleksander važnom rečju baš vladici Crnogorcima hrabrost njinu pohvaljujući naredio i rekao da predaju sve primorje austrijskom dvoru drevnu, a da oni hrabri vrate u slobodni predjel njihov. To vladici i glavarma vrlo mučno teško bilo, ali inače ne imali štogoć drugo uraditi, već slavensku glavu brže poslušali po nje volji, ostaviše listom boku i primorje sve koliko otidoše u viteški Crne Gore predjel dični, te se mole velikome slobode im hranitelju, kojim trne u nju svetu, svakim krvlju vrućom plaća, i to će bit dok ustraje gori crnoj ime dično i Evropa dok džamiju na hram pravi neba ljudstva preokrene i obrati.